Yo broski, uyu ni P1 promoter. Noneho nkuzaniye Wiz Khalifa ku rukuta rwe rwa Instagram ya Postinze Kanyombya. Ibi ni ibintu byatunguye abantu benshi, ariko bigaragara ko iyi video ya Kanyombya iri trending ahantu hose ku isi hose, kugeza aho Wiz Khalifa umusitari umwe mu bazwi mu isi nzima yamwipostingira. Motherfucker. Fatherfucker. Friend fucker. Sister fucker. Kunini? Ushata. Oh, ni mumuto mushengenda mu. Go ahead. No cap. Yes. Ibi rero ngira ngo murabyiboneye ko atari ibikabyo, kubera yuko B1 promoter mbaha amakuru y'ukuri kandi nkabaha ibiganiro bibaryohera cyane. Kandi ubu ngubu Kanyombya ahangaha agomba guprofita aya mahirwe agashaka uburyo yihura na Wiz Khalifa umusaza bakiganirira rwose bagaciringa, kubera yuko Kanyombya ameze neza kandi umusaza hitiye n'iyibihe byose.